Yes, reka twongere tubasuhuze tubahe ikaze kandi mwese abakunzi ba Eugene Official duhite tunabijiza kandi n'ubundi mu gicamunsi rwose no mu makuru muri iki gicamunsi nizera ko mwese mwamaze kuba muhagera tukaba tugiye guhera n'ubundi hano muri Kivu y'Amajyepfo ahakomeje kubera isibaniro ahari kuba intambara ikomeye cyane. Ubu tuvugana n'ubundi aya masaha imirwano ikomeye ninkubwira ko ari imirwano ikomeye wumve ko ikomeye ikaba iri kubera n'ubundi ahantu bita muri za Minembwe. Akaba rero ari mu marembo ya za Puezero na Rwitsankuku. Aha rero ibitero bikomeye cyane bikaba biri kuba muri aya masaha ibintu bikaba byamaze kuba biba ibindi kuko twirwano irimo iravuga ko ibitero bayigabyeho indege bifashishije ari nyinshi cyane. Donc ni imirwano irimo indege donc sinzi uko ndi bubivuge ni indege nyinshi cyane zagabye igitero hano za Puezero ndetse na hano za Minembwe. Wiriwe neza Vincent? Urereza fighter. Urakomeye? Nakomeye. Bibaye ngombwa rwose ko mpita ngushyira kuri mikoro byihuse kugira ngo twinjirane muri ze update tuzigeze ku badukurikiye. Nta nubwo ndi buze kujya kurirwa rwose mvuga ibijyanye n'inshamake reka ahubwo duhite twanzika duhere kuri iyi mirwano ikakaye cyangwa se navango ikomeye. Ubu tuvugana muri aya masaha maginga iri kubera ahantu bita za Puezero ndetse n'ahitwa za Rwitsankuku. Ni ibitero bikomeye cyane birimo indege zaba izitagira abapiloti ndetse n'izifite abapiloti. Imirwano imeze nabi cyane. Nibyo nk'uko twabibonye mu itangazo rya AFP 23 ryashyizweho umukono na Raul Shikaduka ubugira ibihuriro rya AFP 23 rwaneho rimaze amasaha 2 niba tarata. Rimaze amasaha 2 niba tarata rwose ntabwo rimaze igihe kinini iryo tangazo. Nibyo ndabyumva Vincent. Yavuze yuko bari kurakora indege zigera muri 31. Indege ni nyinshi kabisa. Andi makuru avuga yuko za Minembwe nyine uhereye za Puezero za Rwitsankuku za Biraro mbiri hari kuba ibitero bikomeye cyane by'ingabo za leta bakagaba ibitero mu bice bya Muriza ndetse bahanganye na twirwano ku buryo ukomeye. Yego. Ariko andi makuru ndetse ko navuga yuko mu bice bya Bekenge ndetse na Minembwe ASM 23 tubara kwakira umusaza uvuye muri M23 nubwo bitari byemezwa burundu na M23 y'abana babatindiye ahubwo bigeze bivugwa. Ariko leta n'ubundi iracyavuga yuko igenzura Puezero ariko twirwano nayo ikavuga yuko igenzura Puezero ariko mu bigaragara mu binyamakuru bikigike M23 nuko Puezero igenzurwa na FARDC. Aya aho ngaho rwose uba usa naho unsubije rwose muri deba. Iyi Puezero ntago ari FARDC bari kwigenzura, iracyari mu maboko ya AFC twirwaneho cyangwa se MRDP twirwaneho. Kuko hano mfite n'ijwi Vice sinzi wenda niba nabanza nkaryumvisha abadukurikiye. Mfite ijwi rwose ni kuri hano tumbe kugira ngo ngire ibyo nkubwira shingiye nyine kwibyo nakubwiraga yuko hari ibinyamakuru bitangaza inkuru kandi tubona ko ibogamiye kuri 23 harimo Kivu Morning Post ndetse n'ibindi bitandukanye bivuga yuko Puezero ifitwe na FARDC. Kumvisha iryo cy'urudumu. Reka tubanze twumve iri jwi. Ni umuturage wibere hano za muri ibi bice nyine bya za Puezero. Nubwo bitoroshye avuga ko rwose yambwiye ko amasasa ari menshi cyane hari intambara namenye ko rwose bitoroshye ariko reka tubanze twumve iri jwi kugira ngo mwumve uyu muturage aravuga iki ku bigendanye na Puezero. Wenda gato kugira ngo tutaza gutinda kuca muri byinshi reka tubanze twamamaze. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke
abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Aha, reka rero dutangire sasa, reka twinjiremo muri ubu buryo, noneho ubundi duhite reka tubanze twumve uyu muturage uri hano za Puezero. Umunyamakuru azatanga azayemeza ibyaza. Puezero ahantu hari ibirindiro z'ingabo za leta, ni ku misozi iri yegamiye Puezero. Ugiye kwinjira ibibira, ugiye kuzakata ahantu hitwa ngo ni Inguri, ntabwo ari muri Puezero. Ahantu ni ku misozi imanuka Inguri, ntabwo bari muri Puezero. Urumva bagaba ibitero muri Puezero abaturutse kuri iyo misozi ya Nguri. Uvuye Nguri rero niho umanuka uzana Kiheri, utambika uza Mutambara, uja kwa Marungu, uja kwa Murima, ukabona kuziyo za Kananda hayavuga. Rero Kananda iri hejuru, ugiye kwegera Ifizi ahubwo Vise nari nkirimo kugenda numvisha abantu kubigendanye nyine n'uyu nirijwi cyangwa se n'aya makuru y'uyu mugenzi wacu uri muri biriya bice, nuko mbona uhise rwose uza n'ubundi ubwo mpise mvuga ntibura wasanga ugihari indi breaking news kugeze. Aha, ntabwo Vincent rero reka tubanze dukomeze twumve. Kwa Murima uza kwa Rumanya, wava kwa Rumanya ukaja kuri Mugera, wava kuri Mugera ukabona kuza iyo Kananda ni hejuru iriya muri zone muri collectivité ya Nganja. Rero nuko muvuga ibice mutazi, ariko naho hahuriye na Puezero kabisa. Naho izo kugaba ho ni mu marembo mu Rwitsankuku, nayo n'abantu bava muri za Kirumbi, bumva bazamukira Kirumbi bavuye za Ibogobogo bakinjira ikibira cyitwa ngo ni Ndobo, bagaseruka ku myeyo ya irangiza Rwitsankuku. Aho ngaho muri iyo myeyo baba batarinjira muri Rwitsankuku, kiboko bo atangaza Rwitsankuku bahurutse mu bibira birangiza Rwitsankuku, ariko baba batarayigeramo. Naho bavuga mu Mikenke rero ko hameze, ni ingabo ziba ziturutse Mwenga zikazamuka zerekeza za ahantu hitwa ngo ni za Marundi. Abo ni ababa baturutse Mwenga, ntabwo ari abavuye ino muri za Ibogobogo cyangwa za Baraka ngo barwane bageririye. Ibyo ni ibindi bitero biturutse Mwenga, rero bakabihagarikira za Marundi hategeranye haba harangiza mu Mikenke. Niko bimeze. Urumva kiriya gihugu ni ikintu gifite amarembo menshi ashobora kunyuramo, nta buryo bohafunga. Ni kuko bamwe boturuka Tanzania, abandi bagaturuka mu Burundi, abandi bagaturuka muri Congo, abandi bagaturuka muri Uganda, bose bashaka ngo binjire mu Rwanda. Amarembo yose nuko ameze, urumva ntibubura aho bamenera. Aha, ngira ngo rero mwamaze kubyumva. Urumva ko amapozisiyo y'ingabo za leta amenshi ari mu nkengero ya za Puezero. Iki nicyo kintu kigaragara bitandukanye n'ibiri gutangazwa nyine n'ibi binyamakuru bindi Vincent arimo kugenda avuga ko ari byo biri kugenzura Puezero. Vincent, niba wumvishe neza iyo audio,
avuze ko ibirindiro bya FARDC by'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ibyinshi biri mu marembo ya za Puezero, ntabwo bari muri Puezero, ni mu nkengero za Puezero, ariko ibitero bakaba bari kubigaba hehe muri Puezero, dore ko n'ubu ngubu tuvugana iyi mirwano iri kuba ari nabyo twari turi kugenda tunagarukaho. ibyo umuturage avuga nyine abivuga nk'umuturage, ntabwo ari buvugira twirwanaho cyangwa avugire AFM 23. None se njyewe buretse njye ndakuzanira ibyatangajwe na Colonel Rugabo avuga ko bakiri kuyigenzura ibya ba Micombero n'abandi ari ibinyoma, warangiza ukambwira ngo ntabwo ngo umusirikare ngo ntabwo yatangaza ukuri kuko ngo ntabwo kuko abari gukora wenda ngo na za propaganda, ukambwira gutyo ntabwo ngo bakwemera ko bavuyemo, nazana n'umuturage ukambwira ko nawe atabitangaza. None se uragira ngo biratangazwa nande Vise? Mbwira urubona ntabwo avugira kwirwanaho cyangwa avugira AFM 23, ariko arwana ko wari kukabanza ukanyumva. Kubera yuko tuzi AFM 23 abayivugira mu rwego rwa gisirikare cyangwa urwego rwa politike. AFM 23 mu rwego rwa politike ivugirwa na Lawrence Kanyuka cyangwa ikavugirwa na Dr. Oscar Barinda, ariko mu rwego rwa gisirikare ivugirwa na Wiringoma. Rimwe na rimwe ndakwirwaneho n'uwo umuvugizi wayo wungirije ariwe Kamasa Welcome ari ajya yivugira. Muri abo ngabo rero ko ari bamwe hatagize utangaza ikintu kutemera nk'ukuri buriya ubuciye kure y'ibiteganywa n'amahame ya AFM 23. Nibyo tukingiraho ubwite byose. Buriya urebye ibyo Rugabo yavuze, ukarebye ibyo umuturage atangaza, ukarebye n'ibyo Kibumoningi Post itangaza, ibifite ukuri n'ibyo Kibumoningi Post itangaza, kubera ko kugera iyi saha ikorera mu mujyi wa Goma hafi ya guverinora, kandi igihe icyo ari cyo cyose yatangaza ibihuha ntabwo yamara amasaha atatu atarabinyomoza, cyangwa AFM 23 ngo ibinyomoze, kuko departement ishinzwe itangazamakuru iyoborwa na Lawrence Kanyuka akorana bya hafi na Kibumoningi Post. None Vise, uretse izo fakte uri gutanga zo kuvuga ngo bakorera igoma, ushatse kugaragaza ko wowe amakuru niba uvuga ko abashinzwe kuyatanga ari ababo ayo makuru bayakuye ko batigeze bayahabwa n'umuvugizi w'igisirikare cya FARDC, we ubwengaze yitangarize ko Puezero bayifite. Ibyo nakubwiye yuko iyo igitangazamakuru cya Kibumoningi Post gitangaza ibitari byo kandi gikorera imbere ya guverinora ya AFM 23 ya Nord Kivu, ntabwo kugira itabari kumara iminsi 3 batarabivuguruza. Hanyuma ukambwira itangazamakuru uko rikora mu bice bigenzurwa na M23, turabizi yuko nta gitangazamakuru na kimwe kiri na bino bice kijya gitangaza ibidafite aho bihuriye na AFM 23 kandi yabahaye umurongo bakwiye gukurikira. Nshimye ko utangaje ko bakorana na AFM 23 gikorana na AFM 23, hanyuma uyu Rugabo ubarizwa muri twirwaneho akorana n'abandi. Niba we utemera ibye we akorana n'abandi. Umusirikare kandi buriya mu rwego rwa amategeko agenga itangazamakuru muri AFM 23, dushingiye ku itangazo byabo bisoreye, bavuze yuko amakuru atanzwe na Lawrence Kanyuka, Dr. Oscar Barinda, Wiringoma ari yakwiye gufatwa nk'amakuru avugira AFM 23 cyangwa akwiye kuryozwa AFM 23. Rugabo byavuga rero atanga ibitekerezo nk'umuturage ufite uburenganzira bwo kwicira ukizana, ni droit de discrétion nk'uko n'uyu muturage wundi yavuze, cyangwa n'undi muturage waba ari za Baraka, yaba ari za Fizi, yaba ari Kinshasa yavuga. Hanyuma none rero ukabyemeza iki niba ibyo tugomba kwemera ari ibyatangajwe na Kanyuka ndetse na Oscar Barinda, ko tutigeze tubona babisohora ko Puezero ifitwe na Kinshasa n'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa? Wowe ni gute ubyemeza ngo kubera ko wagendeye ku kinyamakuru cyavuze? Mugenge nkubwira uri kuri tera ukamuhakana, naza n'umuturage ukamuhakana, ahubwo ukagendera ku binyamakuru. Ibinyamakuru ubwirwa n'iki ko bidatohoza nk'uko natwe turimo gutohoza? Buriya ibitangazamakuru uko bikora mezo de presse ziratandukanye. Mezo de presse ishingiye kuri AFM 23 na mezo de presse idashingiye kuri AFM 23 ntabwo babona amakuru mu rwego rumwe. Ibyerekeranye n'uko Kanyuka cyangwa Wiringoma cyangwa Dr. Oscar Barinda
bagira icyo batangaza ku byerekeranye n'aho babatse. Nta munsi n'umwe bari banatangaza yuko hari aho babatse kugira ngo badaca intege abarwanyi babo. Kandi buriya strategy securitaire ntabwo umuvugizi w'igice runaka cyatsinzwe ajya avuga yuko batsinzwe. Uzarebe no kuri FARDC iyo bakubise bavuga yuko bakoze no kuri strategique, no kuri M23 ntabwo bashobora kwemeza yuko hari igice batswe, ahubwo bashobora gukoresha amayira atandukanye nk'ayo babonye mu itangazo basuye bakavuga yuko uhereye mu nkengero za Rwitankuku, uhereye mu nkengero za Murima, uhereye mu nkengero za Kananda, uhereye mu nkengero za Baraka, za Fizi, ibyo bice byose ko FARDC iri gukoresha drone irasa za Minembwe. Buriya ni uburyo rero bwo mu itangazamakuru bukoreshwa n'abavugizi mu buryo bwo kwereka ababashyigikiye yuko bagifite imbaraga kandi ibice bakeka ko barimo bakibirimo. Vese uratsimbaraye pe, ukomeje gutsimbarara, ariko reka tube tubyihoreye. Ndabizi ni ikibazo kigiye gusa, iminsi izadukiranura pe, kuko niba ngiye nkuzanira amajwi ukatanga purufu, wagerageza fa ko twemera ibyavuye kuri aba bagabo babiri, ndavuga bavugizi ba AFC M23, nakubaza ni se we ibyo uri kwemeza ko batabitangaje wabikuye he, ukama izindi purufu. Ngicyo ngomba guhita nkurikiza no kukwihora nk'abandi, reka tubiveho tujye ku yindi nkuru, ibindi minsi niyo izatubwira. Vise reka twigarukire kuri iyi mirwano iri kubera hano muri za Rwitsankuku ndetse na za Poezero. Ubwo none niba tugiye kuvuga ko Poezero bari kurwana, ubwo ugiye kuza utubwira ko ubwo nitwirwano iri kwataka, niba ariyo iri kwataka, ubwo niba itari iri muri Poezero, ubwo ugiye kutubwira uburyo kiri kwataka, cyangwa se yaba yatatswe noneho bitubwire. Ubundi ibitero biri kugabwa nande? Ibitero uko na Lawrence Kanyuka yabitangaje avuga yuko biri kuva Rwitsankuku, biri kuva Mirima, biri kuva Kananda, Fizi, Baraka ndetse n'ibindi bice byinshi bitandukanye bigabwa za Minembwe nk'uko Lawrence Kanyuka yabivuze. Biragabwa n'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ngo biri kuva hehe? Biri kuva mu itangazo rya Lawrence Kanyuka, avuga yuko biva mu nkengero za Rwitsankuku, bikavaho bita Murima, bikavaho bita Kananda, bikavaho bita Fizi, bikavaho bita Baraka, byose ko ari naho hategurirwa ibikorwa by'ibitero birasa Minembwe nk'uko yabigaragaje. Bikagabwa hehe rero sasa? Avuga yuko bigabwa Minembwe. Poezero ikazamo ite? Kanyuka nawe bivuze, urumva nyine niba abigaragaza yagakwiye kuba agaragaza yuko Poezero nibura bayifite, bayikontorora ku buryo 100% atategurirwa ibitero, ariko warerekana yuko ariyo base opérationnelle de attaque nk'uko yabyanditse mu Gifaransa muri Poezero. Aravuga ati aux alentours de Poezero, aux alentours de Rwitsankuku, Murima, Kananda, Fizi, Baraka. Aravuga ngo mu nkengero za Rwitsankuku, Murima, Kananda, Fizi na Baraka. Urabizi yuko Baraka yo kuva kera turabizi yuko bifitwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Aravuga yuko bituruka mu nkengero. None ko tutigeze tuvuga ko twumvamo ko nta hantu nigeze numva muri iryo tangazo usomye avuga ko ari biri guturuka mu nkengero za Poezero. Yabivuze nabyo abivugamo. Kananda se na Rwitsankuku uri kuri screen kugira n'abantu babireba. Ese yavuze uduce tugera muri turindwi. Yavuze uduce tugera muri turindwi. Icyo bivuze nuko oya utwo ducereka tudusubire mu Rwitsankuku, Kananda, kamwe hari agace bita Rwitsankuku, akambere agace bita Murima, ka kabiri Kananda, gatatu, Fizi, kane, Baraka, gatanu, Poezero, gatandatu, ibice bitandatu. Ibice bitandatu avuga drone 31 ziri kugaba ibitero muri Minembwe. Urumva niba atinyuka kuvuga gutyo, hari ibindi atavuga nyine bitari ngombwa nk'umuvugizi, kandi ndamwemera yuko adakwiye no guca igikuba kugira ngo abarwanyi be cyangwa abaturage bagire umutekano batagira panike. Ubu rero bose bari ibyo bitero byose byahuriye ahantu bita muri za Minembwe, bashaka Minembwe stade. Yagaragaje yuko
centre de santé, ibitaro bitandukanye, imihanda, amazu, insengero byasenyutse n'abaturage benshi bagapfa nk'uko yabishyize mu itangazo. Ikigaragara ni uko M23 mwa bino bice imerewe nabi. Niba agaragaza ibintu nk'ibi ngibi, abaturage nabo bakigaragariza yuko bafite ibibazo bakeneye gutabarwa, urumva hari ikibazo gikomeye. Kandi nanone ikindi kintu gikomeye, ebo baridoha bagaragaje yuko basaba MONUSCO yuko yajya muri Uvira. Ukibaza barajya muri Uvira, M23 ko yatangaje yuko nibaterwa izahafata umujyi uzacungwa na MONUSCO barawufashwe, cyangwa uzacungwa na FARDC na Blackwater na MONUSCO. Ibyo bintu urumva hatarimo akantu gahishe. Oya, ariko n'ubundi yumve turavuyemo hagomba kuza ameze ingabo za MONUSCO. Ariko dushingiye ku cyo mutangarije, bavuze yuko nibagira igitero na kimwe bagabwaho bazasubiramo. Ariko ni hano muri Plaine de Ruzizi. Bavuze ko bazasubira Uvira. Nibagabwe igitero muri Plaine de Ruzizi. Plaine de Ruzizi ejo Kiziba bateye bombe, Sange bateye bombe. Yego. Uravuga olala Mutaramu rwose ndabona amarezo aracitse, amarezo arimo gucika. Sinzi ngo bigenze bite, ariko nyine mu gihe aya marezo arimo gucika, hari akandi irindi jwi nabonye rya Mutesi Scovia, nawe avugana na bagiranye ikiganiro rwose na katubanze twumve Scovia we niki yasubijwe ubwo yabazaga ku bijyanye na Poezero. Katumwumve kuri Poezero iri kubera mu bice bya Minembwe n'ibiki byose. Guverineri wungirije mwaganiriye ibigendanye na Poezero, wenda nubwo atari umusirikari yaba yakubwiye abayifite. yambwiye ko hari ibice barwaniraho anazamu gisubiraho. Aravuga ati hari igice icyo nyine ariko hari n'ahandi ngo niba ni muri Tarito aho isize hose. Avuga ko ibituma bose bashaka kuza aho kuri Fizi, kuri Poezero nyine aho muri Fizi n'ahandi nibwo buryo bwonyine barwana, kuko iyo bahafashe abanyamurenge basa nkaho bongeye kubashyira mu kibo bagapfundikira. Wa mugani wabo ntushobora kuva hamwe ngo ahaye mu bundi bwoko. yego Ibyo yabaye nk'ibishobora, ariko ntabwo nari nagiye kumubaza aho bafashe n'aho batafashe, cyane ko bivuze ko ubu turaryamye aha turicaye ntituzi niba hapfuye abangana iki cyangwa hariho abandi. Yego Vincent, ko nkubura ku murongo nasaga naho nari ndi kumva cyangwa se nari ndi kugeza ku badukurikiye ibigendanye n'ibyo Scovia nawe yavugaga kuri iki gikorwa, cyangwa se hano kuri za Poezero ku kiganiro nagiranye na niba ari meya niba ari inde, ni umuyobozi wa Minembwe. Umuyobozi wa Minembwe. Ariko urabona ko nawe pe nta kintu yatangazaga kuri Poezero usibye kugaragaza uburyo ki impamvu nyine FARDC bashaka za Poezero cyane. Kuki atagira icyo atangaza ni uko atari umuvugizi wa twirwanawe cyangwa wa AFM 23. Bise iyi nkuru siri yiravuga iki nanone ko mbona ari ngari Frontima bimeze bite mu by'ukuri deza Frontima undi ikaziri hagati ya AFM 23 no mu gace bita Kivumu Kavera ugana za muri plateau za Minembwe. Ndetse n'ingabo z'Abarundi imirwano ikaze cyane guhera mu masaha ya 5 kugera isaha imirwano iracyakaze. Numva abasore rwose batarebone n'umwanya wo kukoza bote pe, kuko ndumva aha hantu imirwano yakomeye. Nahoze mu kanya gato hari space nahoze numva irimo niba navuga ngo ni Akagara, bavuga uburyo ki ngo twirwanaho ngo nta Wizidoro ifite, naho nyine ngo igihe yaba ikubiswe ngo ntaho kunyura ifite ngibone ngo ihungu. Ariko uriya muturage bivuga ubu utavuga nubwo
utabishingiraho ngo bigire ukuri. Yavuze ngo uko biriya bice bimeze yaba za Poezero yaba za Minembwe, nk'uko umuntu yatera u Rwanda, umwe avuye muri Congo, undi avuye mu Burundi, undi avuye Tanzania, ati niko hameze. Urumva rero niba umuturage avuga gutyo nubwo utazi ukuri 100%, urumva ko hari ibibazo. Ariko buriya ihame ry'uko igihuha ariko umuntu atashyiraho amakuru, uyu muturage twe twabifata nk'ibihuha, ahubwo tukagira tubishakira amakuru tukamenya koko niba ari byo koko, niba ibyo bice byose bifitwe n'abarwanya no ku ruhande rwa leta nk'uko yabigaragaza. Ibya hano muri Minembwe biragoye Vincent, kandi nta kindi gituma bigorana. Ahanini usanga ari uko hari ikibazo cy'uko ibijyanye na internet Kinshasa yarabikase, yarabihwanyaguye, ku buryo ibijyanye n'ama network ni ikibazo kugira ngo umenye ngo biragenda bite. Biragusaba nyine kuba wayakura ku mbone cyangwa se kuba ari kuri front line. Nabwo rero ubwo nyine ibyo baguhaye ni ibyo ugomba kutangaza, nta kindi warenzaho Vice. Urumva ko harabiragoranye. Buriya rega Kinshasa amaze kumenya urugamba uko rurwanwa, urugamba ubundi rurwanwa mu buryo bune. Uburyo bwa mbere ni intambara y'isasu ku isasu. Kinshasa yabonye yuko kuyitsinda bigoye. Fata uburyo bwa kabiri icyo bita cold war, intambara y'amagambo bakoresheje media. Intambara rero nta kundi kuntu bayitsinda badakoresheje gukuraho internet mu bite abo bita abanzi babo barimo muri za Masisi. Nubwo ari ibikorwa bibangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko leta itazari yayitsemo. Uburyo bwa gatatu ni intambara ishingiye kuri diplomasi. Nubona Tshisekedi ari kwiruka ajya muri Angola, ari kwiruka ajya muri Togo, ari kwiruka ajya muri Katari, ari kujya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajya mu Emirates Arabes, nababwira ati dore amabuye dufite, ajya mu Burusiya no mu bihugu bitandukanye, umenye ko nta maboko ari gushaka ndi diplomasi. Iyo ni intambara ya gatatu. Intambara ya kane ni intambara ishingiye kuri ekonomi. Aravuga ati rero niba ufite ubutunzi, icyo nkwiye kubukoresha nuko nkwiye kubukoresha muri intambara. Urumva izo ntambara uko ari imwe, nibura Tshisekedi ubona yuko imwe yabona ari eshatu akazitsinda, kandi atsinze eshatu, gutsinda AFC 23 byaba byoroshye. Ntago byoroshye. Sinzi ntago turi buze gukomeza kwibanda cyane muri Kivu Amajyepfo, kuko hari n'andi makuru menshi cyane tugomba kugenda tugarukaho. Wenda twanagaruka n'Igoma, ubwo ibya hano muri icyo gice tukaba tubivuyeho kuko urumva imirwano irakomeje. Ubwo turaza kugaruka wenda no mu yandi masaha tureba nuko biri buze kuba byiriwe. Ubwo haraza ko ari masaha y'umugoroba. Ahubwo tugaruke hano n'ubundi ahitwa Igoma. Meya mu mujyi wa Goma yasobanuye uko umujyi umaze gusubira ku murongo cyangwa se kujya mu buryo. Meya Katembo Jules yasobanuye nyine uburyo ki AFC mu 23 kimara gufata umujyi wa Goma, uburyo batangiye kuwugenzura, uburyo bawusubije ku murongo, bakarwanya aba FDLR, abazarendo bari bawurimo ndetse n'abandi bitwaje intwaro batandukanye. Akavuga ko uno mujyi wari warafashwe nabi n'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo umwanda ukabije, harimo ibisigazwa by'intwaro byari birimo, ku buryo wabonaga yuko kugira ngo umujyi ube nyabagendwa bisaba igihe kirekire. Avuga kuri Wazalendo rero agaragaza yuko ikiganza cyacaga icyawazalendo cyacaga amaboko y'abandi baturage. Atubona yuko byari ibintu bikomeye. FDLR, FARDC na Wazalendo bafatanyije bahemukiraga abaturage, atari ku baturage bari guhumeka umwuka mwiza. Aravuga ati rero ubwo yahabwaga inshingano yamaze amezi hagati y'abiri n'atatu akusanya intwaro zari hagati ya 30 na 40 ku munsi. Ati rero izo ntwaro hagati ya 30 na 40 ku munsi mu bice byose bigize umujyi wa Goma yagendaga zitoragura, zibona mu muhanda, azibona mu mujyi itandukanye mu bice by'udusantere tw'umujyi wa Goma. Arabisobanura ndetse agera no ku buhahirane buri hagati ya Goma na Rubavu. Avuga yuko umujyi wa Goma n'uwa Rubavu bihana imbibi, bikora ubuhahirane bukomeye bushingiye ku mipaka, yaba umupaka munini wa Nakomice, Grande Barriere ndetse n'umupaka muto wa Petite Barriere.
avuga yuko abantu bambuka, abantu bagacuruza, ukabona yuko ibintu bigenda neza ugereranyije kuko mbere byari bimeze, akagaragaza yuko abantu bakoresha CPGL, abakoresha zikoresha, agaragaza yuko icyerekeranye no gukoresha amadolari ubona yuko ariyo yiganje mwa biriya bice. Avuga yuko ikiguzi cya CPGL bakigabanyije bagishyira ku madolari 45 aho kuba 60 mu buryo bwo kugira ngo boroke ingendo. Avuga yuko ibintu byose ubona yuko byagenze neza. Avuga ko nibura ku mupaka wa Grande Barriere na Petite Barriere homoka n'ibihumbi 100 ukoresha n'umupaka. Agaragaza ndetse n'uburyo ibiyobyabwenge muri mujyi byari no bikomeye bikabangamira n'umujyi wa Rubavu. Agaragaza ingamba zitandukanye zo kugenda ibi biyobyabwenge babica, ababibonyweho baganwa mu buryo butandukanye nk'uko yabivuze. ubwo nibwo buryo umujyi urimo kugenda ugasubira ku murongo. Byinshi bwo turiba ku murongo mu mutekano, mu bukungu ndetse no mu isuku. Moise Katumbi ngo yasohoye itangazo rivuga ku biganiro abihuza abanyekongo bose. Niba iki Moise Katumbi Chapwe yasohoye muri iryo tangazo? Abizi yuko Tshisekedi amaze iminsi avuga ku biganiro bihuza abanyekongo bose. Avuga yuko AFCM 23 itashobora kujya muri ibyo biganiro, ariko Moise Katumbi akagaragaza yuko ibiganiro bikwiye gutegurwa bitagizwe umuturage n'umwe ubangamirwa cyangwa ubuzwa kubyitabira. Akavuga yuko kuko Senko na FCC babivuze bakwiye kuba icyo bakurikiza. Niba badakurikiza ibyo kuri ibyo biganiro ntacyo bizabigeraho, kuko abaturage bamwe bazaremerera kubijyamo abandi batemerewe kubijyamo. Agaragaza yuko ibiganiro bikwiye gutegurwa vuba na bwangu kugira ngo igihugu kijye ku muye gisubire ku nzira nziza y'umutekano. Agaragaza yuko Angola ibyo yifuje kuba yakora ari byiza, ariko Tshisekedi akwiye gusubiza agatima impembero, akumva ko abaturage bose bakwiye kubyitabira ku rugero rungana. Rero ibyo byose ni biri kugenda biba, ariko twakwinyarukira ahantu bita muri Belgique, ihuriro rya Sauvons le Congo, hari icyo nabyo barimo kugenda batangaza. Ihuriro rabizi ko ni rya huriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi riherutse kuvuka. Byakozwe inama no mu Bubiligi, bareba uko situation politique imeze, bareba ibibazo biri mu gihugu, bareba uko bikwiye gukemuka. Matata Ponyo yari yabyitabiriye, bita Fate Diongo arabyitabira, Jose Makwira arabyitabira, ndetse n'abandi batandukanye barimo Seti Chikuni, uwo bita Mugwemba na Professeur Ngoseka. Bose bakaba bitabiriye ku biganiro bagiranye, bakaba bavuze yuko igikwiye ari uko ibiganiro bivuga abanyekongo byakemura ibibazo kurenza ibindi ibyo ari byo byose Tshisekedi yateganya. Haravugwa imyigaragambyo y'abanyeshuri muri kaminuza hano hantu bita za Bunia. Iyi myigaragambyo iteye ite? Ni imyigaragambyo yakozwe n'abanyeshuri biga kuri Université Anglicane du Congo. Bunia bakavuga yuko imyigaragambyo bayitangiye kubera ko leta yatangiye kugabanya amafaranga yabahaga abatunga nk'ayo bita frais académique. Bakavuga yuko ari igikorwa kidatanga ubutabera. Baha leta rero igihe cy'iminsi mike kuba basubijeho amafaranga bahabwaga, kuko ariyo abatunga, kuko imiryango yabo nta kintu cyo kubaha kandi bayemerewe n'itegeko nk'uko babivuze. Aha, ndumva rero ibintu bitoroshye n'aka na gato, aho rwose tugomba gukomeza kugenda tureba n'andi makuru menshi cyane. Ndimo ndabona muri Centre Africa uwari perezida François Bozize ngo agiye kuburanishwa. Uyu mugabo yakoze iki ku buryo bagiye kumuburanisha Vincent? Uyu muperezida urabizi ko ari we wari perezida mu gihe za Baraka na Tibaraka zari zirimo zihanganye ku buryo bukomeye. Imanza rero rw'iwe François Bozize wahoze ari perezida wa Centre Africa tugiye gutangiraho kuri ubu. Dosiye yamaze gushyikirizwa urukiko ruzamuburanisha. Itegeko ko François Bozize uba mu buhungiro muri Guinea Bissau zaburanishwa adahari, kuko impapuro zo kumuta muri yombi zitigeze zihabwa agaciro na kino gihugu.
akurikiranye ibyaha rero byibasiye inyoko muntu yakorewe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, by'umwihariko muri gereza ya Bangi n'ikigo cya gisirikare cya Bosembere hagati y'umwaka wa 2009 ndetse n'umwaka wa 2013. Twikomereze rero n'ayandi makuru, kuko amakuru yo rwose ndabona ari menshi cyane. Dushaka rero twahita tureba n'izindi update cyangwa se n'andi makuru, tukagaruka kuri CRGL yahawe inshingano zo gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge. Tukareba rero ese mu by'ukuri biraza kugenda bite, baraza ku n'icyo ari buze gukosora, ese abari babikurikiranaga bo byagenze bite, bikaba ari byo ngira ngo tugarukeho Vincent. Nibyo bazaba babikurikiranaga ariko nta wari wigeze cyakirwaho kugira ngo abikurikirane kubera yuko bari batarabiganiraho mu buryo bukomeje. Mu nama yabereye Katari byemeza yuko MONUSCO yajya gucunga umutekano mu mujyi wa Uvira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Katari yatangaje ko n'inama barebeye hamwe uburyo umutekano muri Uvira warushaho kuba muzima. Ingabo za AFC makumyabiri na gatatu zigasaba yuko ingabo za leta zavamo n'akajyaho MONUSCO, ariko uruhande rwa leta rukavuga yuko narwo rudashobora kubyemera. Rero baganira ku bikitwa ceasefire oversight cyangwa verification mechanism. Bamaze kwemeza yuko rero mw'iki gihe hagomba kujyamo ingabo za MONUSCO kugira zicunge umutekano, ariko banemeza yuko ICGR ariyo ikwiye kuba ikurikirana iyubahirizwa ry'agahenge ndetse no kureba ko ibyo impande zombi zumvikanye byagezweho. Bakaba rero babikoze, hari leta z'ubumwe za Amerika, hari uhagarariye ubumwe bwa Afurika wakomotse muri Togo ndetse n'abandi batandukanye b'indorerezi. Bemeza ko ICGR ariyo izafite inshingano zo gukurikirana iyubahirizwa rya kano gahenge kasinywe hagati ya AFM 23 ndetse na guverinoma ya Kinshasa. Ubwo bivuze ngo idoha bamaze kwemeza ko izi ngabo za Kinshasa nazo zigomba kuva muri Uvira. Ntabwo bigeze bemeza ko ziva muri Uvira, ariko M23 n'itaba, ariko ntabwo bigeze babyemeza cyangwa ngo babihakane. Ikiriho nuko bizagumamo, kuko nanabonye no munsi polisi ya Kongo izana abapolisi bayo mu mujyi yabavanye ubwo mu bice ngo za Baraka, yabakuye za Baraka uko niho bari bahungiye. Baraka barasubirayo vuba. None se ubwo Vice ibiganiro by'iduha biraza kurangira ryari cyangwa barakomeza baganire mpaka? Ntacyo baratangaza niba birangiye cyangwa niba bisubitswe, kubera yuko itaganirwaho n'icyo kureba uburyo agahenge kakubahirizwa ndetse n'uwagacunga. Izindi bigo buriya bashobora kuzaziganiraho muri Togo, kubera yuko niko bivugwa ko ibiganiro bizakomerwa muri Afurika. Bagiye kubijyana muri Togo. Niko amakuru yavugaga, niba AFC makumyabiri na gatatu zabyubaha ukabikurikiza cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa bukabikurikiza, katubitega amaso. Vice sinzira niba hari update ufite, niba kandi ntazo twakurekura kugira ngo komeze ukurikire n'andi makuru. Twakomeza tugakurikirana n'andi makuru tukazageza ku bakunzi bacu mu sata. Yusara atangaza iki katubona? Visiter pour une moi je suis le maire de la ville d'Uvira. Ati nje rwose ndi ni meya wa Uvira muri make. Alors tous nous sommes dans la famille de l'État et dans le cadre de collaboration nous devrions, pour apaiser l'atmosphère et montrer l'harmonie qu'il y a entre ceux qui servent l'État. Donc nous avons le devoir de temps en temps de pouvoir nous visiter pour une collaboration, pour améliorer notre collaboration et pour une communication qui fait à ce que nous puissions rassurer la population que l'État est réellement à leur service. Et c'est moi qui gère la ville. J'ai besoin effectivement de son service, mais certes il est au-dessus puisque tout simplement
il est de la province, moi je suis de la ville, mais ça n'empêche que de temps en temps, nous puissions nous enquérir de certaines informations très capitales pour décanter l'atmosphère que nous vivons ici à Uvira. Et de ce point-là, il m'a vraiment rassuré et la population s'est calmée complètement. Franchement, notre armée est au service de la population et il est en train de traquer l'ennemi, contrairement à ce que l'ennemi est en train de se loger, de se prévaloir qu'il était en route, quoi que ce soit. Donc il n'a pas de place. La population doit être vraiment très apaisée pour cela. Je dis à la population que tout est sous contrôle. Donc ça, ce sont les assurances et j'ai réussi. Et que je dois absolument rassurer aussi ma population. J'ai réussi à ouvrir par rapport à beaucoup de fausses informations que nous recevons, surtout des réseaux sociaux. Tout est au contrôle. Moi, je suis